Onkorokos tartierta la arakas tartierta na annum korokos. Dyhtiertas tartierta la ankarakas tarti ihundo orokolo orokos. Di inankarakas tartierta di karakas tartos di korokon sierta. Nunurtiertas di karaka la arakas tartierta da annum koroko. Di irakas tika anankaraka di ikarakas tartos di koroko. Nanda arakas tartierta lo orokos tortiertos di koroko ochto oroko. Die inanda arkastartierta la arkastictierta da anundo urkosti da arkastika anankaraka da arkastika anurto ostika achan sehta na nartierta stikaraka la arkastictierto ostiko onunkurku di inanartierta sta arkolo urkosti hun sehta nanartierta stikaraka nanartierta aldo urkostika achan Ankarakastika anankaraka la arkastik oogte du ikorokostika anankaraka du ikorokostartierta da arkana ankarakastiktichte onsondrierta stikaraka na arkastika anankaraka di ikarkastartierta la arkasta annunkorokos di ichansierta di ichanartierta la arkastartierta ostiko ugonsichte Ankarakastika Ankarakastika anunkurukosta achta arakastikaraka lu urukostartierta, nunortierta stachtiihta, anurto ostika anankaraka li ikarakastachtiirta, lunkurta ostierta. Thank you, Archangel Michael assisted with this healing of implant removal, especially at the ear chakras and the mental body. I just wanted to add that please, if it is something to do with a mental disorder, psychosis, or dissociation, that you will reach out to a psychologist for assistance as well. Thank you. With all my love, Francie.